Gitu. Suksemaning manah atur titiang majan re pengatar acara anto galah sane kati bering sikiang titiang inggih ide dane sareng sami utamanipun para panureksa sane dahat wangiang titiang para guru miwah atiti sane wangiang titiang asapun ikatalan para semeton yuana pemilihan lomba pidarto sane tresno sihe titiang sadurunge titiang matur-atur pindahin ngiring sareng sami ngastiti bakti ring ide sang yang widiwasa malarapan antuk muncarang pangastung kare panganjali. Om Swastiastu. Titiang rumah sebagia pisan ritat kalau presiden mesadu ajang sarang ide dane ringgalah sane becik puniki. Sadurungnya nih ngiring sarang sami ngaturang suksmaning ring ide sang yang widiwasa. Santungan sang maning ngasung kerto wara nugrahan ide titiang punika talar ide dane sarang sami presiden nemu kerahayuan ide dane sarang sami ringgalah sane becik puniki lunggrayang titiang jagi ngaturang pidarto bahasa Bali saling memurde sutinde ring bahasa Bali medasar antuk rasa jengah inggih ide dane sareng sami sane wangiang titiang mawes saking murda punika pinihrin titiang jagi ngaturang kahanan bahasa Bali sekadi mangki ngeranjeng ring abad 21 ni puniki sanelah ke bawah era global para jadma Bali ake pisan kaki ben piko bet nuah panglimbak sane patut iat naik Bali wantah pulau sane sampun kasut kalau tahang saking kedua negara sane sampun kukuh ngembang ehang tata krama adat miwah budaya Bali adat luar budaya nyane kantos makin kantun rahajeng medasar antuk agama Hindu sane kaiket antuk basa aksara miwah sastra Bali tur ngelimbang ke desa-desa pakraman hideurani sakewanten yening salahen mangga basa Bali pinaka basa ibu sampun sayang-sayang reret napi mawalan titiang matur sekadi punika minabi dane sampun uning rikala jagate sampun kepos maju tur teknologi ne sayang ngelimbangkan bahasa Bali sayang katinggalin oleh para janda Bali napi malih peneramanipun durung mencenten ngami gunayang bahasa Bali ring keluarga kewantanan bahasa Bali sayang magingser ajerih manah titiang napi ket terus jagat niki ke bos Bali napi malih mangda tetamian merupa lelintihan sampun napi ngeresepang yening basanipun ten keuningan malih pinaka contoh dawak titiang melancaran ke pesisi lopina makeh toris-torise jagi melancaran untuk ningakin keasrian pase lopinane angop titiang ningakin alit-alite wikan pisan membahasa asing. Good afternoon sister, my name is Komang. It is Lovina is very beautiful. What can I do for you? Raris mataken titiang sareng anak alit punika nganggil bahasa Bali. Komang saking napi nggih kelas kuda mangkin. Mesawat anak alit punika. Saya asli sini kak, saya kelas 6 sekarang. Mataken titiang malih. Komang kan mending bahasa Bali nggih. Bisa sedikit-sedikit kak. Mimi,
sebab tidak nyakin kahanan sekadi punika. Saya naran anak alet buah parianane saning ngangge bahasa Bali di kala membaosan. Mina bajare membaos tenggaul. Titiang newe ngerasaya Rita kalau mengumpul sarang timpal-timpal ring sekolahan state ngangge bahasa Indonesia. Metaken ngangge bahasa Bali kecawis ngangge bahasa Indonesia. Tapi malih ring foto yang ring desa-desa minat kari ngangge bahasa Bali. Puni katalar wantah bahasa Bali andap kemantan. Yang nikain ngebos nganutin angga ungguhin bahasa ngejantan taler nenten presida becik. Mau sangten bisa, jeje, takut iwang, make halit-halitnya sampun grogi. Tapi malih nih ulangan bahasa Bali, make soal-soalnya nenten presida kecawis. Tapi maunya sekadi punika bahasa Bali alus nenten presida kauningin punapi yang nyawes. Nah, berdasar antuk punika ngireng kukuhang budaya niragane malarapan antuk rajegang bahasa Bali. Inggih idedane sareng sami bahasa Bali wantah taksun jagat Bali. Punika mawinan titiang masadu ajang sareng idedane sareng sami ngireng kukuhang budaya niraga malarapan jadi rajegang bahasa Bali. Yani ngiraga jagme Bali nenten sutindeh ning bahasa Bali. Sapa sira kane kain nangen sira malih dua ning asap punika ngireng sikiang kayun idane mangde bahasa Bali jakti sayan ngelimbang pinunas titiang majeng reng pada pangisir sareng sami ngireng purukang alit-alit duwene state nganggen bahasa Bali. Puli katalar para yoanane ngireng bahasa Bali sampunang ajrih uang rikala bahasa Bali. Membawasan state nganggen bahasa Bali, membawasan link keluarga, guru, miwah timpal state nganggen bahasa Bali. Tapi mantan mangken ring sekolah-sekolah sampun mangken wenten rahina bahasa Bali. Inggih punika rahina Ruaspati. Ya diaston aminggu apisan. Wenten bulan bahasa sani kemargian untuk pemerintah daerah Bali antuk sekancan lomba. Minekadi lomba macu puisi Bali, lomba mesatwa Bali, lan lomba pidato bahasa Bali sekadi sani sampun kemargian ring galahi sani mangkin. Melajahin bahasa asing dados sake wanten sampunang kantos lali leng bahasa kawitan druene inggih punika bahasa Bali. Elingan puniki mangdo ring kagenahan ring kayun soang-soang mangdo bahasa Bali jakti sayan ngelimbang. Inggih idedane sareng sami sarewangan titiang sadurung muputang atur cututang titiang daging pidato inggih punika mangda iraga jadme Bali napi malih pariwanane sayuakti pisan ngerajegang Bali antuk nganggen bahasa Bali iraga tapi malih pariwanane status selap ngelajang raga miwah rerah ring daging sastra Bali sane mautama. Yening sampun presida nguningang sastra Bali
pasti ke pacang pascat ring saluring kaweruhan. Sapunapi mangde ngeresepang daging sastra nanten lian antuk telap miwah sutineh ring basa aksara miwah sastra Bali antuk mendasar jadi rasa jengah rasa bangga ring angga druene sareng sami. Inggih para panureksa sareng sami sanedahar wangyang titiang. Punika taler para pamiarsa sani singgihang titiang. Wantah sakadia sapunika daging pidarta sani presida aturan titiang ring galah sani becik puniki. Matur suksema majeng ring idedani mangda sampun ledang liar sayang daging pidarta titiang. Menglungsur gengrena pengampura manawita sanes nonton manut ring arsa. Serahina-rahina wantah melajah raga. Macikang tur matutang sani durung patut. Tanhana wong swasta anulus. Uputang titiang anto para masanti. Om Santi, Santi, Santi.